Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muhaimin ya salam sallimna wal muslimin lin nabi khairil alam wa li ummil mu'minin. Ya muhaimin ya salam sallimna wal muslimin lin nabi khairil alam wa li ummil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbuna wa Maulana ilahu had mulka wa mulkillah jalla jalaluhu mulka wa mulkillah jalla jalaluhu. Allah mulka wa mulkillah jalla jalaluhu mulka wa mulkillah jalla jalaluhu wa bikalbihi waqatuhu mutawarridu wa nuru bihi وجلاته يتوقع والنور منه وجلاته الله وجلاته يتوقع الله الله ربنا ولا إله إلا ملك وملك الله جل جلاله وملك وملك الله جل جلاله الله الله ربنا ولا إله إلا ملك وملك الله جل جلاله ملك وملك الله جل جلاله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا قلبنا وجسدنا وروحنا وطبيبنا قلبنا وجسدنا وروحنا وطبيبنا قلبنا وجسدنا وروحنا وطبيبنا قلبنا وجسدنا وروحنا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وجسدنا وروحنا وطبيبنا قلبنا وجسدنا وروحنا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا
subuh be'ada kasur sembahyang lohor be'ada undas sembahyang asabeh petrip sembahyang maghrib betaba isya sembahyang maghrib betaba isya dayung dayung perahu dayung dadayung lah jebara ayah bunda kelingan negara nama nak boleh ya pada selamat lagi akhirat dan dengan kebaya apa pada selamat lagi akhirat dan dengan kebaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.